inzira zayihutaga wama witonda pana bijya byawe uvuga kera amategeko yatangiye buke buke udasambura imisatsi zujana buke buke. Komera amashi menshi cyane Imana. Okay. Ziravuga amagambo ari ku mutima amuganirize neza. Nimba aririmba nimba avuga amakuru. Jewe Munyiginya Desire mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo. Nzagukunda cyane, nzagukundwakaza kurusha uko ubitekereza. Imana izabafasha. Jewe Nyamugisha Jeanette mwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo. Nzagukunda, nzakubahira umuryango. Imana izabifashamo. Nigeze kumva umugabo w'umukongomani avuga ngo ibindi ngo ntabwo ni ukukura na kucheza kuko ngo baba bageze ku Imana nyine yabashije gukora. Turihutisha umwanya ntabwo tuza kubatinza kubera kuko uyu munsi uba ufite ibintu byose kandi byose bifite priorite. Rero turishimira kuko Imana ari iduhaye uyu munsi. Turi kumwe n'abashitsi bavuye hirya no hino ariko cyane nashaka kwiyegereza umubyeyi. Turashimye kubana namwe kandi Imana ikomeje kubarinda hariya mukaba mwaje mukagera hano. Si byoroshe ariko nyine kuko ari igihe turabyishimiye kubana namwe kandi Imana ikomeze ibagirire neza. Turi kumwe nanone na Muda kuva muri Amerika ari nawe mubyeyi ngira ngo waserutse uno munsi nabo kuko nawe ntari hafi. Turabishimiye namwe kuhagera. Imana yabarinze mukaza mukagera hano. Turabyishimira cyane n'abandi bose bagiye bava hirya no hino cyane cyane n'abana bacu kuba bageze kuri uno munsi ni iby'agaciro cyane. Uno munsi ni umunsi uba ari umunsi w'impanuro cyane cyane. Tuvuga ngo ni abakwe tuje gutaha ubukwe bw'abana ariko hariho n'abandi uwo reba muri twe hano hari abandi twosubira gushingira. Hari izindi ngo abantu babirebye neza bosubiramwo bakagira repeshaje kubera kuko haba hari ibibazo bigenda biza mu minsi umaze mu rushako, mu minsi umaze mu rugo. Hazagenda habamwo ama episode cyangwa se impinduka zimwe na zimwe utari witeze. Hakaba n'abandi usanga basa n'abatekeye amavarize n'ibikapo basa n'abari ku muryango bakabana ariko batabanye. Ni ukuvuga mu mutima yaragiye akavuga ngo uyu muntu siwe narinzi, si uku nari ngutekerezaga, ariko kubera isoni z'ababyeyi bazumve ngo byagenze gutya ati reka nihangane mfe kwicara. Akaba mu rugo muri ubwo buryo kandi atarurimo. Imana idufashe cyane. Kadusome ijambo ry'Imana. No munsi ni umunsi wa Desire na Jeanette ariko n'abandi turaza kugenda twigiramo twese kugira ngo bize kutworohera. Reka dusome mu gitabo cya Matayo 22 kuri 36. Matayo 22 tuze gusoma ku murongo wa 36 kugira ngo tujane. Sinzi Claudette nimba yazanye Bibiliya y'Ikirundi cyangwa ntabifite aho muri telefone. Okay, za kuhandebera
ndaza kuraba n'ahariya mu Migani 24 ku murongo wa 3. Matayo 22 kuri 36 tugere munsi gatoya. Haravuga ngo mwigisha, itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? 37. Nawe aramusubiza ati, ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose. 38. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. 39 haravuga ngo n'irya kabiri rihwanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Amen. Wahabonye Claude? Okay. Some Imigani nuhabona uraza kumbwira. Imigani 24 ni kuri 3. Haravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Kuri 4, kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo. Mu bintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Amen. Yesu nashimwe. Wahabonye? Ntaho wabonye? Mu gitabo nasomye hano muri Bibiliya ijambo ry'Imana, hano mu Migani haravuga ngo kubaka inzu bigomba ubwenge, naho kuyikomeza bigomba ubushishozi. Kuzuza ibintu mu nzu bigomba ubuhanga butuma yuzura ibintu by'agaciro n'iby'igikundiro. Amen. Ndavuga mu magambo make nkubwire ngo Desire, iri jambo twasomye hano muri Matayo rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mugenzi wawe ntabwo ari ishengero. Mugenzi wawe si umuryango wawe bariya muvukana. Kuri none mugenzi wawe ni uwo mwicaranye. Yesu nashimwe cyane. Mugenzi wawe, hari igihe dukora ibintu nk'umuntu amaze gushaka cyangwa se amaze gushakwa, ukagenda wamara gushaka, nari mfite abagenzi, mfite inshuti zanje twabanaga twagira gute, ariko iyo maze kugera muri iyi engagement nkinjira muri iki gikorwa, mugenzi wawe ni uwo mubana bwa mbere. Kuko kenshi tuza gusarura aho tutabibye, tukaza gushakira inyungu. Uyu munsi ngize ikibazo mu rugo rwanje, kagira ikibazo ntakibasha kugenda, ntakibasha kugeraho nigeza, ntabwo ari mama uzaza kuhangeza. Oya, habe niyo nzoba ndyamye, zoba ngize gute, nkavuga ngo nimumpindukize, azabwira madame ngo mwegere, muhindukize, niwe wega, niwe mugenzi we wa hafi. Yesu nashimwe cyane. Mugenzi wawe Jeanette, mugenzi wawe ni Desire. Ukunde Desire, ukunde Jeanette kuko wikunze. Kenshi abagabo uzugenda bakahura n'ibintu akagira gute, hakaba nubwo nahamagara abantu hano nkabwira musore, mfite amafaranga uze hano tuze gusangira, uze twicare dusangire, tukayarya 100, 200, 300, fagitire nkayishura nta kibazo. Nagera mu rugo umugore adaheruka brochette, adaheruka n'akantu kangana gutya, adaheruka no kunywa ifanta, atazi yifanta icyari cyaho igeze, ariko abona irigwa mbura nabo hariya,
kirirwa mbasororera. Ntabwo wikunze. Ntabwo wikunze. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu abwira umwigisha yaraje aramubaza, ni irihe tegeko rikomeye? Abanza ijambo aramubwira ngo ukundishe Imana yawe umutima wawe. Urugo rwanyu rutegerezwa gukunda Imana ukwanyu kose. Imana mukayishiramwo, mukayishinga ikaba umuco mu nzu, mukayumva, mukayigisha abana, mukayigisha abaje mwanyu, bakamenya ko mwanyu haba Imana. Ibitekerezo byanyu bakabyumva mu Imana, ibikorwa byanyu. Hari abantu baza batangira inzu, uzi inzu fondation, umushinge. Ubundi umushinge nico kintu kigize inzu. Ikibazo coba hano hariya hakagira ibibazo tukabona hameze ukuntu, ntabwo twakwihutira ico kibazo muri iri kanisa. Ariko umunsi tuzobona umushinge muri fondation hakubisemo ikintu tukavuga ngo hano hantu muzamwihutira no gushaka amafaranga nayo mudafite. Kubera iki? Fondation yagize yabaye atake. Rero iyo urugo rwabuze fondation, iyo urugo rwabuze umushinge urushigikira, mugashigikira ku mushinge w'amagambo, kandi urugo ntabwo uzubaka nkuko bene wanyu bubatse deze. Bazigaba gute? Nibo bazanye gahunda y'urugo se? Tuzubaka nkuko mama wawe yubatse, cyangwa papa wawe, cyangwa banyogosenge, cyangwa urugo fondation yayo, kuko naco ahantu ruva n'inkomoko iva ku Mana. Nico gituma iyo tugize Imana ikaje imbere mu bikorwa by'umuryango, nayo iduha ubwenge. Tuvuge ngo haleluya. Iyo ushize Imana imbere mu bikorwa by'umuryango, uru rugo ntabwo rwubakira ku bantu. Inama z'abantu ni nziza, kubwisha abantu inama ni byiza, ariko Imana niyo ya mbere, kuko niyo nyiri proje. Ibi bikorwa nta muryango uhaguruka hano ngo batwemerere, ngo bavuge ngo ni twebwe ngo twabikoze, ngo aba bana ngo twamye tubabyara, ngo twama tubona ngo Jeanette ngo azoshakwa kwa Desire. Uri hano uzemera nabivuga, ariko kuko ari Imana iba yarabitunganyije yonyine, izigenda igahuza abantu. Umuntu akaviriya undi akaviriya, kuba ngo se bamenyanye gute? Nigeze kubona gashiki kanje kashatswe mu Basinga, ari mu Bwongereza. Noneho ndavuga, Jose wavuganye gute na Justin aba Kigali? Nawe uba hano, nta hantu ntimwiganye ku ishuri, byagenze gute? Ko baravuganye. Warakunze genda gushakwa. Nukuvuga ngo urugo fondation ya mbere, musasi Imana mwishire mu mushinge wanyu, kuko nta Mana nta rugo. Kandi muri projet zayo ya mbere zakozwe yaravuze ati aba bantu Adamu na Eva babane. Reka ndeke kuja kure, navuze ngo uno munsi ndakubwira, kandi nubwo nabo batabyumva, ariko wewe na Jeanette Desire mubyumve, kuko ibi bibafitiye akamaro. Nta bundi gamwigeze kubaka kandi ntimuzongera. Nukuvuga ngo ibirori byanyu ni ibi, urugo rwanyu nta repeshage yindi, ibizakurikiraho mwubaka urugo rwanyu. Mugenzi wawe dore nguyu, abana baza gukurikira nyuma, kuko kabantu b'abasaza bari aha ngaha barabizi. Dareba Mzee Musafiri byenda na madame we hariya. Se nimufite abana ni batandatu ni batanu? Batandatu. Mu bana batandatu mufite, ubu musigaranye bangahe mu nzu? Bazagira gutya bakabadetasha, bakagenda bagira gutya. Mukecuru wacu mama asigaranye kamwe, turi 8. Nukuvuga ngo abana ntibaza kukuja hagati yanyu. Nigeze kubona akantu kuri WhatsApp, ni ibibazo baguma gupostinga. Noneho bashira umugabo hano, bazana umwana bamutereka aha ngaha, bazana undi mwana, bazana undi mwana. Wibazega nkatwe turi 8,
abana 8 wibaze intervalle ya muzehe na mukecuru yigera mu bana 8 mama ari hariya muzehe hari hano noneho iyo babana batangiye kuba detashe bakavaho agiye mu Bwongereza agiye muri Amerika agiye Canada agiye hehe kugira ngo nzafate mukecuru uraha nongere nkwege papuri hariya uru rukundo ni iyi vide yahabaye muri iyi myaka yo kuturera ntabwo kiba coroshe uru rukundo muhuye uyu munsi muri babiri ntabana bazoza ngo mubashire hagati ngo Jeanette azozavuga ngo abana ngo urumva ngo niwe wategerezwa kugira gute komeza ukunde Desire nkuko wamukunze mukiri babiri abana nibaza babashamikireho n'amashami aza kwiyongera kuko umunsi bimutse bakava mutakiri kumwe bamaze gukura kuko tuzadushaka umuntu akamagiraho cyakagenda nzangera mu rugo kureba mama kanyuma y'ukwezi nkanyuma akazanyandikira tubana hano Bujumbura nagukumbuye uri he nta mwanya nta mwanya uri nta mwanya yaruha akageri wanje simpari nukuvuga ngo iyo habayeho kwigiza y'abavyeyi kubera abana bakigira kusubira kubegeranya ngo bahuze abasaza bazashwana bageze mu zabukuru kuko hari imico bataba barakomeje kubana kubera kuko babaye intervalle mugenzi wawe ni Jeanette mukunde nkuko wikunze Jeanette kunde Desire kuko wikunze mwabagabo bari hano mwabagore bari ahamwe ukunda umugabo wawe kunda umugore wawe kuko wikunze nta kintu gishobora kunkoraho ngo numve cokongera kikagaruka kandi nta ciza numva congana ngo mvuge ngo ikingiki ngo ndumva kitambereye abantu kenshi tuzadukenera ngo ibyiza bituze bituganeho congeyeho Deze ntiyagira umuntu uzogukanga ngo akubeshe ngo akubwire ngo urumva ngo ubungubu ngo wabaye umugabo ngo ibintu ukwiye kubyifatamwo neza ngo ugahagarara ngo urugo si ibintu byoroshe ngo uje mu kintu kitoroshe gikomeye ngo wa mwana w'umukobwa we ngo dore ngo ibintu ngo uzibanyogosenge ngo bagize gute ayo ni amajambo y'abacantege n'abadayimoni urugo nyirarwo arahari Imana iba yabahuje ifite n'uburenganzira cyangwa se n'ububasha bwo gukomeza kubaproteja ibibananiye mugende mu bisengera Imana ibikunaniye bwira Imana ibikuruhije bwira Imana izabikora impamvu ingo ziri mu gusambuka abantu ugasanga ko baratandukana abantu ugasanga babanye umwe ukazuhura n'umugabo azaja mu kabare buri munsi agasohoka azaja muri iyo guru azaja kunywa amata akagira gute yahora mu birori utaramubona ari kumwe n'umugore we hari umugabo wigeze kumwe wese ngo ko nzambona mugenda n'umugore ngo mukamuhaye museka ngo uzangira ngo si umugore wawe bitwaye iki ntuseka mubanye neza none se ni ngombwa ngo turakare tujinyike mu nzu twese oya so ntaco bihuriyeho Yesu nashimwe cyane uyu mwanditsi w'igitabo c'imigani waje kuvuga aravuga ngo urugo rwubakwa n'ubwenge si urukundo kuko abafite za divorce kuri none si uko batari babwiye ngo ndagukunda gusa habuze ubwenge bwo kumanaginga ibibazo kimwe ngo babyumve abantu ugasanga muri we ubwenge ashaka n'ubwenge bwo kuvuga ngo nkeneye kumenya ikingiki nkeneye kukwiga ntabwo ugiye kwiga Jeanette Deze Jeanette ni umuntu w'umunyabwenge buteye ubwoba kuko Imana yaramuremye imushiraho ngaho Jeanette ntabwo uziga Desire ngo umumenye kuko ni Imana ubwayo yamumenye imushiramo ubwenge arabufite abantu kenshi tuzadukenera ngo uyu muntu ngo mukurikirane nigeze kubwira umuryango umwe umugore yarabwiye ati umugabo wanje ndamukeka kandi ukuntu mbaye mukeka ngiye kubikurikirana nzagezaho mbifata ndamubwira ngo wamutangira gutegura divorce kuko ibyo ushaka nibyo uzabona
kandi nutanabibona tuzabura bakosha ngo bakujane muri ibyo ushaka, kuko abantu basenyegwa n'abandi zarangiye batandukanye. Ngo ndimukubona ngo agendana n'uriya mukobwa nguriya ngo ese kwaza kugera akama kuramutsa hayaseka none ico kibaye ikibazo ngo umuntu azandamutsa agaseka, telefone yasona ngo ninde guhamagaye. Mbere yuko nitaba telefone banze mpu umugore acekinga bahamagaye mbone kwitaba. Izo stresses kodeze uza abantu bose bazahamagara Jeanette uwo bamenye ukabegeranya udakene. Bigeze kubaza muka Museveni baramubwira ko Museveni umaze imyaka 70 mu rugo zagenze gute mukecuru? Avuga ngo nzankenera kumenya ibinyubaka ibitanyubaka nkabireka. Nico gituma tumaranye imyaka 70 na muzehe Museveni nzanshaka ibinyubaka, kuko ibinsenya birizana, ariko kuja kuzishakira nyine. Ati kindi jambo atambwiye nta kamaro ko kurikurikirana, kuko iryo ngiryo nirye. Ingo nyinshi kuri none zifite stress, struggle, umuntu akaba mu buzima bwo kwirigwa ashakisha, yagera no mu rugo ntabona amahwemo ngo aruhuke. Umugore akirigwa yirukanka acuruza agira gute, yagera mu rugo agahura na stress z'umugabo. Umugabo akirigwa ashakisha, yagera mu rugo agahura na stress y'umugore. Nukuvuga ngo nta hantu umuntu aruhukira. Muri ico gihe habaho iki? Habaho gushaka izindi nzira zo kuruhuka, ariko nazo zidafite kuruhuka. Kubera iki? Kuko zitujana kugeza mu mabaro. Hari umwanditsi wavuze aravuga ngo divorce ngo ni moitié y'urupfu, gipande c'urupfu, mbese 50-50. Kubera kuko uhorana agahinda, uhorana umubabaro, kandi buri gihe iyo uhuye na wa muntu mwabana uzawumva nta mahoro, kandi ntaco yakubwiye, ntakubwiye ariko kumenya gusa ngo arahari ni stress. Urugo gubakwa n'ubwenge. Mugira ubwenge mu rugo rwanyu, mumenye ibyo muvuga, mumenye ibyo muganiriza abantu, mumenye ibyo mukora, mumenye akazi. Ikindi cyongeye urugo rurakura, mutegerezwa gukura. Timuzagumaho muri, mutegerezwa gukura, mutegerezwa kuzamuka, mukaza mwiyumvira amaproje nari ya nari. Bigeze kubabwira, ndababwira ngo impamvu zimwe zituma abagabo badakomeza kubwira abagore amaproje bafite, nuko niyo yakubwiye wamuciye intege, kandi abagabo banga gucibwa intege. Nukuvuga ngo ushobora kumukosora hafi aho ngaho Jeanette, ukazubwira Desire uti courage cyane, ibyo bintu wawe utekereza birakomeye ni byiza, ariko ukagenda nubwo byaba ubona bitazashoboka, kirazira kumuca intege. Nico gihuza usanga umuntu akagenda gukora proje akayirangiza, akubaka inzu akayirangiza, akagira gute, kagura ibibanza 5-6 ugatangira ukabyubaka. Umugore akazamenya kimwe. Kubera iki? N'icambere yakubwiye ngo ngiye gukora iki, warambwiye ngo ntibizoshoboka. Okay, nimba bidashoboka kuri wewe ntibishoboka, reka nje mbandanya nibishoboka. Muje inama, mwegerane. Nyuma y'izo mpanuro mugende mukundane. Ntiyagira umuntu uzabacamwo, uzaza kubwira ijambo, uzaza wumva yuko icyo akubwiye atari gishasha, kandi muzumva menshi, ariko amatwi yanyu yumve kuvuga kube gukeye. Congeyeho nta muntu utagira amakosa. Iyo mutakenera ufite amakosa mwari kuja gushaka abo mu ijuru, ariko kubera kuko tukiri aha ngaha muza mwihanganirana. Amakosa abantu bananiwe kwihangana, stress yarabaye, abantu basigaye bagira gutya, umuntu agateka. Nigeze kugera muri restaurant imwe, bagiye bateka mu minota 10 ngo bamubwiye ngo 15 minutes ngo biraba bihiye, ngo 10 minutes tugeze kuri 10, 15 ngo zibe arahaguruka ngo ntibigishobotse, ngo ibintu ngo amasaha bamubwiye bayishe. Nukuvuga ngo abantu ubungubu turi muri gahunda yo kutihangana, kandi ibyo ngibyo iyo hoji ntigomba kwafect urugo rwanyu. Mugire umwuka wo kwihangana, kuko ni mutihangana hari ibizapfa. Yesu nashimwe cyane.
ijambo rindi riravuga ngo urugo ntirunyura inzira imwe. Urugo ntabwo ruzarugenda ruri straight gutya, harimo amakorosi, uzawugenda uzohura n'utu. Igikenewe niki? Mutegerezwa gufatana mu kuboko. Iyo muhuye n'ibyo, menya ko urugo rutategerezwa kugenda gutya gusa. Ubundi bivuga ngo umuntu w'umugore cyangwa se w'umugabo mu myaka 2 kugeza kuri 5 azamenyekana icyo azavamo. Muri 2 3 5 ukamenya ngo uyu muntu level yiwe ingene bimeze, azavamo iki. Bizagenda azaba umuntu uri pose, azaba umuntu w'umuguruguru, azaba umuntu uteye gutya. Muri ya myaka bazababyiga. Umugore wawe uzagenda umwiga, hari utuntu azagenda avumbura, uzagenda uvumbura kuri we, uzagenda umenya kuri we. Semene amina. Icya kabiri, icya kane kiravuga ngo kwirengagiza abaguca intege. Kwirengagiza ababaca intege ntibikabe mu rugo rwanyu. Muzamwirengagiza ibyo ngibyo. Abaza bakavuga ngo nanaka byaramunaniye, vuga ko we bitazakunanira. Abaza bakakubwira ngo ntacu ushobora gukora, byirengagize, usingira ibiri imbere n'ibyo ushaka kugeraho. Congeyeho ravuga ngo ubwiza bw'inyuma ntaho buhuriye n'umunezero w'urugo. Umuntu ashobora kureba, nakureba gutya wandeba ukamuvuga ngo ko ndareba Pastor Felix ameze neza, bimeze gutya. Ariko muri we mu mutima ukavuga ngo urugo nta ruhari. Hari ibyo ubwiza umuntu ashobora kureba, ukareba umuntu ukavuga ngo uyu muntu vraiment ari muri paradiso, ariko mwicara umwanya mutoya muganiriye ukavuga ngo Paul, sinarinzi ko ari uko bimeze, sinarinzi ko ari wewe, sinarinzi ko ibi bintu byokubaho. Ukabona umuntu azayisiga parufa akazitera. Ubwiza bw'inyuma tureba ntaho bihuriye n'urugo. Muzamenya wo mugisha inama, tukarebe ku gihagararo, ntabwo bihuye n'indani. Ashobora kuba umureba gutyo ukamwizera, cyangwa ukavuga ngo naka niwe nshobora kugenda nkamugisha inama, ugasanga afite ibibazo birenze ibyo wari kuja kumubwira. Ni ngombwa ngo mwige kuba umwe, mukomere, mube bamwe. Mumbere umugore w'isezerano, mbere umugore w'isezerano imbere y'Imana, n'imbere y'itorero ryayo. Ngusezeranyije ko nzagukunda, ko nzakubaha, kandi nkakubahisha. Muri byose, turwaye cyangwa turi bazima, dukenye cyangwa dukize, ndemeza ko nta kizantandukanya nawe. Tuzabana karamata. Imana imfashe kuzasohoza iyi ndahiro. Amen. Dukomere Imana amashyi. Subiramo nawe uvuga ngo jewe, amazina yawe. Jewe Nyamugisha Jeanette. Nguhisemo wewe. Ngumbere umugabo w'isezerano. Imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo. Ngusezeranyije ko nzagukunda. Ko nzakubaha. Kandi nkakubahisha. Muri byose. Turwaye. Cyangwa turi bazima. Dukenye cyangwa dukize. Ndemeza ko tuzabana karamata. Ko nta kizadutandukanya. Imana imfashe kuzasohoza iyi ndahiro. Amen. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Kubw'ibyo rero, reka mbere yuko aza kumwambika urupeta, nabanza mutwikurure.
akaza yihutaga wama witonda pana bijya byawe uvuga kera amategeko yatangiye buke buke udasambura imisatsi zujana buke buke. Komera amashi menshi cyane Mana. Okay. Ubwo rero ugiye kumwambika urupeta umureba mu maso. Baruguhereze. Ntabwo gusenga ibyo ngibyo. Amagambo ari ku mutima amuganirize neza, nimba aririmba nimba avuga amakuru. Jewe Munyiginya Desire wambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo, nzagukunda cyane, nzagukundwakaza kurusha uko ubitekereza. Imana izabimfasha. jewe Nyamugisha Jeanette mwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo, nzagukunda, nzakubahira umuryango, Imana izabifashamo. Sikia maneno ya Mungu na mbinguni
kusikia